Ibe ting chua ilung ta pen mena mai kram kyu zing kaming mama gu Marasam news kade rensa Zeme kona pungwangai delay Russia na Ukraine kade sugut se retu zbambe kyu zik no zilang riak stroke zinai kram kyu zing kam dain tak mai ge changdi delay Russia na danai kram kyu zing ka kuchum kam mai ge sa ze punuina nai ka ke kachi da be nuclear remro kumena limang ze kade ke lim kalu ze pokpe remro pe zine sarmat missile ki kasia pera kabde ge be nai kum ting kum chang na kana karating petazai apo sarmat nuclear remru United States kapte changdobi rahang bamgya kakai gulei je sale aize Roscosmos Space Agency Russia kadai gu kegilam kathai je psuide pe pizine Dmitry Rogozin saze apo sarmat nuclear remru je Russia kadai na nami kembia ke apo sarmat nuclear remru misonga kadako zabam nang lei je sale zai Roscosmos Space Agency gu psuide pe Rogozin Russia State TV gu Marasam pometa sagai ze sarmat nuclear remro kuhumene limhang ze kadai ke lim kalu ze pokpe remro ze Russia spy me Siberia kadai ta ba mangge kagai gulei ze sale Rogozin sa ze sarmat nuclear remro ze kuhumene limhang ze pokpe remro chuna rege kadai perege prenchilang be remro ketelei zai Russia kadai madu khamgai be ga ze Russia kadai na tingkum himre zai tingkum hadairia sangbe apo sarmat nuclear remro ne pokosuna remro limtete lomingeuria ka klobe remro Russia man na poine zai penui chana me pachang luhang rabria apo remro ne kasia begene zai tu ka hei begene rehega gulei je sale Indian government na NSCN ka ke high class sabe pe AK Mishra center interlocutors ne danai kram ke zeng ka chum kam mai ge NSCN general secretary Tugalen Moiva na NSCN gu ka sa kram midui minahang kai skui midu pak chum pe jumo ke media police complex ke anui naga political issue lam ge deudam ze AK Mishra na plam rang chi cha kai ze naga final solution nalang be lope rabze framework agreement ni kumchang na ze kriming ge government of India na NSCN na sign to gabeluize tin tin regai gulei ze sale zai Marasam poga besai suiza pamadai pe for wrong anuin naga political issue lamge namai kram ke zeng kamnge mama ge Indian government na NSCN ka kesam sabe pe AK Mishra centered interlocutors na NSCN gu general secretary Tugalen Moivane Jumo ke media police complex ke de damrai gulei ze NSCN gu home kilonser Denel Lothana sale lo krok na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang azang kai kana ge Naga People Front NPF ticket kene 52 Tamai Assembly constituency ge election sapetse pram pezet mena chaza kalanga pe street awang bo new mine Manipur Assembly Manipur ke degu body payment me wang roza kandu biki ge minister pasuidi be pe pugu profilo ne water resources nai relief and disaster management milung wibe te deuge katim chak cha ka roi belu to ga be deuge pasuidi be pe pugu pe kyun sang ne MLA go salary laket chang ringe Pampi sona is pagu assembly constituency 52 Tamai assembly hange mina hai madai mi pui kemi pe punu pi pe ga ko yang geune zai mira ma chang lak je lungsia je below property lange ba mahange kacharang ka nga ga gu lei je sale ai po doge plam kchaina rangai ra anuigu minister pe street awang bo ni maine mi pui kemi pe punu pi pe ga ko yang geune zai mira ma chang lak je lungsia je ba me Tamai nai toshim subdivision ge tein tu hang be dim chu ga be scheme tate rahang rang ga be ketele aipo scheme gu charang kang the noble minister Sri awang bo new mine pugu pekyon sang ne MLA salary laket chang ringe pegu lei sai helero ze rata te ne me volunteers workers me mina haket ringe me duine pekyon sang ne ka charang kang ha madai pe pet kai gu lei sai chugu me pnoi lung di ze mira me ze ngoga ne me ka charang kang pewang bene te lung ga gu lei ze sale zaina apo scheme gu beneficiary ka ngoba ngora madui pekyon sang ne ka charang kang han nge pnoi gu bank account nge ngogu lei ze sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne danai kram ke zing ka chum kamai ge san dugai ze India spy meeting mui ting ma chimak che punita ngi je tatoi zba me line of duty zai spy regene chai di me klaki hange ex gracia kacharang kang ten sia di me nai tenga di me mi sorkrin biag ne lak ringe pe gu lei zai I me spy klaki ye mina hangket hange sorkri gu mata government job pe gu lei je sale ai ze India Pakistan war India na Pakistan ting kum changket high school reaction
market gu herei to bege spaidong ku za chagai ni milei ne du hagwa zoi to be zai pesili gumze mi ka ga be tingnan puige Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na Assam kade ge India spy to zabam leina hange peichi guys punui kade gumze herei to gene chai milei na hange ex gracia kacharang kang sorkrim biagne tin siadi be zai tungani be mi perui ga be krai be tinge langkai pe be ze chuno a lagringe pe gulei zai punui klaki ge mina hangket hange sorkuri gu mata to ra pe gulei za Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na salei dana ikram ke jing kai kana rima ge Guwahati Municipal Corporation GMC election tingkum chang na jang kai kana ge plang te cham guys ward rex rok sit rex rok hange election bam gai dele chige Bharatiya Janata Party ne majority mungki lang je ward ringe ko na sit ke ngam gai dele jai Assam Gana Party ne votes ro gu sit ke ngam gai dele Marasam poga besai suiza Aam Aadmi Party AAP nai Asom Jatiya Parishad AGP ne Guwahati Municipal Corporation gu election ge ward eket ngam gai je sit kana ngam gai dele jai na Indian National Congress ne Guwahati Municipal Corporation ge sit eketu ngam gai makta dele je salei Aigena na maigu Marasam news ka loy ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele